Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komori mjokanga mridunga wo nanu wajoridunga bande vanu ngambe hozentu sasa salamu zangu ni mwambia nukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tukana mjori samia ukana siwa kaidi ya urongo wa haku shawa ima karna ujua arike karirongo wa ukayanga amini ukaya imarifa ya hatu besha yo mashashi shawa ima kena sababisha arike karijavanu areshele zizana skwalelo enuti kansi vanu ngamina madanraru za uoneso wa Komori ili haina mkomori yaelewe fikra ntiti kao ndiyo Mwenyezi Mungu yani kusudiayo. Skwalelo inu ngami harumwa le suala la waze wahangu wajihunra wa harumwa le jiji laulaya ruwalu Paris, ruwalu Marseille, ruwalu Lyon. Sijani mrongozeni he marifa matshashinlo nayo ni mwambie nukaya upande wa hezebie zila amfikiria ukana nyinyi wanyi mjiremele fumu au kaindini bwa Komori si rangunga sibanu maha na maha wa Komori wa Ulaya wakahamba azala sumani ngurohitwa wana wa Komori sharika umwambia nukaya usikitifuli yo ni wandumlo Faransa nyide mbe hawaze bali mwana mkomori ejaye fumwa haukari mwambia nukaya na mziye mtsije haruma mashuhuli harumwensi ya Komori rimwambia nukaya na mziye mtsibehe zindu hula duani ya mroni beka kamjabeha ye majinru yanu ya rengensi ya hatu lilo wajifari yo izondra bongo wajure mambaju shanga ni muzisoni bwa Komori mimo pando wa hangu ya nkilintiti ya hangu lesu alalahe bie zilati deza sababisha ikeba la mfanya ndongo ngamu mnikoni mfano bwa Komori mimi tika ufikiri ya ukananyi wandumlo Ulaya waka masuala menji ya upanda mwana ya uonese mwana mkomori ya kinaye itwati dezebie okaya wana wa Komori walo Faransa yabo wafanyo mahamengo miraru rawe jaja Komori shale suala la mando yakobidi mfanye dokaya ikanga mfanya mandamano ikanga monesa utukivu de la duani ya mroni ilipue kanga muniko ni mfano bwa Komori ngabo wana wa Komori walo Faransa yabo mdawa mahamengo miraru kwa jarwari ya Komori shaizo ndrabo haina mfumo ngwabe hao mbahinru uhanduzao ngabo mniko ni hadisi lelo mwende mwana zebie zipuhe abana rambe bie ikazi umajana marabu Faransa uja Komori mwende mwana na zebie zipuhe zebie zike ziumajana maili shabanga nyina mwadiwaza ekaze biengizo ziumajana maili mwana mkomori hubahiza mbagari uja Komori uja huremelwa ziumajana matsano hola duani yabo zo 100 ni bo mwana mkomori mimi ngam aminaru mwale swalela hangu ngam aminukana upande wa hezebie zilati ya sababisha hakika Mwenyezi Mungu mwonesa utukivu d'ailleurs amtsomnikani mfa ni wandumlo Marseille yabo ganyi haruma hatu arinziro ya hatu arinziro iliyo hindi ni wandumlo Marseille ganyi Marseille yabo kabatsi mru ujojua yafanye extrait de naissance paka mrwaro he Marseille ya separi mrukana ujofanya carte d'identité Marseille yabo tikafikirukana wandu hamanda nyi mlona ankli izode zenrongo mshinzi ya bidi handani mzitenzi yani shati ndongoza bie
nganga muaminu kale suala lilati suala laho wa Komori watabi hao wa Ulaya ngamwelewa ukana zila janibu za wanru walo harumwemba ezi yinu wakaanze kengwa sababishao zebiye zipuhe ijeke abo embaye zinu ngwa unanrongo wazifanya. Mimi ngamuaminu kale suala tidalila hauka na mwone bwa Komori nyonsi pia ngambahiza mbabiza zindu zanyu ujaharu mwela duani ya moroni kwa mzima ushindo hazito waruma ela duani ya moroni yawe faida ujo uliba ziumajana maile kebiye pua uja Komori uja kutsushindo towe mbabiza zindu zao hola duani ya moroni yawe sowa hundaindi bomwana Mkomori nruna nambie abasanga we Faransa uja ufanya mashughuli hubahiza zindu ezindu izo kutsushindo jawa zitola duani ya moroni yawe sowa hundaindi yawe showa hundado kapule bie uja Komori embabiza madini za hao kutsushinda wazito warumwela duani ya mroni alaki Mwenyezi Mungu na mkeradhi harumale suala linu mwende mwakenzi fikiri ndondondro na mwakenzi fikiri ndondondro haukananga muaminukana embankili ntiti hangu kamjapinalize emashirika ya mvio yayo mjipinalize nyinyi wa Komori wanyi izo dizo pando hangu mimi naelewa. Ewo ngena mkeradhi mwende mwakenzi mrudi mreshawiri mziye le suala linu bale suala linu iloti lilo muhimu haruma mwana Mkomori ngabo wana wa Komori walo Faransa watsona makaratasi waloi homda wa mahe 20 shaizo nrabo ngwabe hao mbabi za zindu muhanduza o Komori shosi kitifundo kwe kazi bewa ngazibakshwabo ziremwa mnada hela duani welonziro abunga muaminukana bwa Komori narikera ba mimi mwana hani nlona maarifa mashashi shanga muaminukana owenji wajo hundunga banu wajo helokana wodo muhimu. Ebo nge waze wangu wa Komori njojunda kanga njunda warumwa lejijila Ulaya simwambia nukana ezilo muhimu ni wandumlo Marseille na mjuhe mfanye mandamano mwonese bayo nziro ekamrunge ngeiho ani mrungu tsaumba karatasi mratu joko jwa hihunda no abose konsulizo ntipia rango ya bushini rangu tijide ya dahubi zonti pia ngizo Marseille onyumea Komori yabo tikofikiru kana izode ilode le danzi mwalazimu mlire bwana wa Komori shati ndongoza bie ala kulli hali narikeradhi babanu siwa na shewanyu sham aminukana sihelewa hausiwa na mbabiza faliki obahanuri waswiliyo haukari kaumabia nuka izonrabu enge mkamfanya ukaya ni wa Komori mlo Faransa kamtsube hambahi ndu harumwela duani ya moroni bela duani ngiyo hali wallahi rijoka ndanyi haukezo nrabu mrwake Faransa mria hunde mndu yabe mndu gari mria mbenguliba hizo wana shewahi uja Komori le gari lo lijadire mnada bomratoshindo litoela duani siwono mze wa hangu hakana mwana nyaulo Faransa hiho uko hafu shaja Faransa hiho ya jere ngezila mbabiza madini za he mwananya bahi haziva hizo ja Komori bahi rangwansu ya ja Komori banu ngutsofa njao hasana ya to mbabiza zindu izo tsizindu kaungutwa fanye biashara izo zindu za mwananya abona rabezi zindu za mfu bahe mwanadamu hahezi wano hezi wata hawa kajashindo to mbabiza zindu zahe izo hola duani izo dizo yakaubidi mfikiri mredanzi maudu ya hanyu sham aminukati suala la biye ebonge kwezi waze wangu mimwa na shewani shake na usababisha rike karjabanu rajareshelezi zana haukanga wazilo muhimu rahaneze biye hizo na habo hizo nrabo kamna ushinda mfanye desizio haukaya banu ngareshele yao wakati yahe corona ikamba ukana mrungu jo
mrungu joilwa shahenda mruha kufanya shughuli yahe no mru aketayari yalive yawe mwana mkomori ulo Faransa yanzwa jafanya shughuli yahe wongu joka ujipanga mapesa joka uliva ne mapesa joko jafanya shughuli yawe shoma hunda indi abo kamjahunda kwezi wazee wangu nalikubaliane kwezi mkenzi bazima dingosi mtwaliele fiki ile shawiri linu bale shawiri sidele shawiri la hezebie ngabo mashawiri menji ezakadwabili ilazimike mkafanya mandamano wayakanyiwa Komori mwambanyitsi wa Komori yude zenrugo yabidike lelo mjuhe msishemeze hoka mwana mkomori yazalwa Komori yalo Faransa yatojo juwa jajitekeleza ya uvote au ya uvotewa izo dizo ya lazimu wandu hamanda nyi muonese utukivu ukatide namna hii shati suala la bie kwezi wazee wangu rimwabia nukananga wandu walo Faransa yabo mda wa mahamengo miraru watu pororwara Komori nongo abe haomba bizazinru harumweze famiza hao shaku watu shindwa zirengola duani kamkaradhi bari kubalukananyi diaspora enge tsindanyi emiji hatu kejajo kamiji enge tsindanyi gam aminukari jokabaha ngari tsinza nao si umshukuriani sheka mfanya mapoto lazima rjevanu rimwesha lezizeni uka omwendo tsinda uo Komoringa mjouri sami mbabi ba mwenje urengwa shaka njazia hii video bon ngamjori samia ukana mamwe warengo mwenje wao yabonge karnauzi ya video pakartimizi ze madazare hansibana shanga mjori sami parce que abale gizalongilo ukana mamwe ngamjuwa zetu biambungufu zilona mashirika wanu ikawa zinudi zori kozamba ukana banu ngaritsingo rumani ni majinru msiru wanadamu zinrukabu wanadamu watsohona haya mwezi wa Ramadhani hamanda unu haina wakati delestage ikawariwa wanadamu wambangwa unansi lelongo ajifahario bari ngwanja umijini wenda welaze mbuzi halafu wezi mbezi tswane zemba halafu iki ya lelwa lakika Mwenyezi Mungu ngwaonesa ukabanu ani ngwaonansi bon wakomorika mdori sami ilirendele eshare hansi vanu ewo ngekwezi waze wangu sikauchaba nunjeni mweshelezizeni au kana mimru wa mweshelezizani ni mwambie nukana na mwende mwakensi mfikiri ndondo harumale suala linu bale suala linu kalina usahilishe mwana mkomori riele wakana le suala lila hama likausahilisha wandu hafaida za kinafsia shako wajako sahilisha mwana mkomori haukari mwambie nukana ngabo madazi njii za lazimu mjuhe mdai itwatsi dele suala la hezebie kwezi wa Komori ngamjio harumwa suala la bili ngamrongozo mahakama ya Komori niwambie ukaya rilawa nkodo na si wandu wankodo shanga sita yari nenkodo hasibabu indini Komori ni risala inu ngamubesheyo mwanama Abdallah Abdu Hassan wajo kubalupa ro agwa risala inu ngamubesheyo haukaya ngabo wangu mashababi washangiria wale kriminali la kiki wazambao harumwa marengwe ya ukaya haina mrujo kaha kirikita kiki ngwajuwana ewa ngengari mwambianu nyi mahakama singa sitayari ngarjofu mbale kriminali linu ndondondro nga sitayari ritilane zononde shari kanzari mlaheni nyi mahakama ya Komori
rila nkodo nasi wandu wankodo ngasita yari nenkodo sha unushahidi wa umweshele sizani nyi mahakama maudu zitijojiri mjwamba mdu hatende hauha haukati jabanu ni mlaheni ngizo haruma marengwe rikonsi yo mashababi warendwa wakamba warengwa mbabi za hazini ni nele kriminali la kiki wajidefande ukangwa juri huwa na siba tungarjokana kwa na ushinda wari uwe yabori jipanga nondondro haina mdu na kena shononde haina raia ngambeweri sala inondondro haina raia ujokangu elewa ukana le kriminali la kiki lirirwa hitswa mrungu nzo defende mdu na kena shononde boraia bari la wankodo mdu na kena shononde ekaure mwesha mwando shaba hor urunge shabili ketsu biduru ngosha mwando na shabili lazima ekaurungosha mwando urunge shabili bo mwana mkomori riwa nao ne makriminali wa yode risale kautika hibe haukaze ndongo izonga zambao ni mashababi wano harumale kriminali la kiki na singa sitayari haina amri joka hujanga sitayari ngari joka kingia wakomori ngamjuzi soba no aba harumale swala lao wananyasi wa opposition wananyasi wa opposition na mkera vidingosi bera ya mkomori hasa alembelea era ya mkomori hasa alemewa kartsu elewa zefaliki mshinzi mloni zo bo opposition na kera virudambila na kweli na mrivenu liye kweli haukaba no abahando rarambua abahando rirambuwao ya opposition sisi abaha karti haruma bezwe za mabangano za mshindano na mrone sefaliki Metra Mahamudu karti na bezwe ujebanu ujewambe ukana mwinyi baraka ngena ndwararu bahowe wenga na mfukare urone so mfukare wa hao zefaliki ranzori wasilusoni basi karti na bezwe za ndwararu hawandu shenda ngaranzwe joka na faliki rimdunge shaka mnojo kabano haina wakati mtu jamri fanyise pangu ezakadwa bidi mrengo presida wa union d'opposition muni kama madu ngarjuzi sao zabari mwatunika sambi wokoma madunge prisonnier sambinge prisonnier mimi tikaufikiru kana kako elinyi opposition mhana faliki tikaufikiru kana arumane swala linu ngamlembezao le kriminali la rengensi hatu hasibabu indi yenge mkamrengo presida wa union d'opposition munika sambi yabom aminu kana mjoka mwazingamanya hahindri wakati rijokanga serma mahadisi ya eze votizinu yawe lazimu kaina ujokiri vende mahadisi represida wa union d'opposition yejaka haru hashivani yode fikira mshinzi mwajoka mkaniyo nyi opposition yewara rengarani kama madu yese faliki mshinzi ngizo ndao yoba nuranzori waswili ndaba ala kulli hali wandu kansi wakati wandu wakansi wafikiri ukanga sina mda wa maamine ya kamili riwana mbwana ramba ngaranzori wane na kriminali kalitsukiru roha yabo wandu kansi wapanga tartibu zinojena tartibu hindi ngaranzori voti president wa union d'opposition yabo narunike sambi bekasi chasa sinye tswiri sambinge wajibu yambe ukaka tsusinye yabo union afrique walembelea zakadwa bidi yekema hadisinga nchi yao ramba ukanabo nge bidori jerikensi bazima sikungumanyo la opposition yabo karin abonge bidio ye president wa union d'opposition nge bidori jerike bazima abo sambi aroha shibani
shabanu rimwelewani ukaesha sababisha mlobanu mwarengo wana wa Komori mwarendao hindu shitswa hindu ndo kori ngabo bangu ya haminyo opozisora mrambuani ukakamtwanza sambi ya ruhebala haukeka sambi ya ruhabala yawe madzina ya hanyu yafu ngari mrambu wao ni ro simpaka nsete madzina banu shangari mrambu wao ni nyandu ndo opposition ukesababisha lelo mtutoka ukabadzima sambi ya ruhebala badi deka sambi ya ruhabala yawe madzina ya hanyu yafu ngenga nyitayari sambi ya febala no ili mdovumbulwa na mkera dhiridwe zambadi ngosi na mkera dhiridwe zambadi ngosi baba nusisi emanarakansi vanuramba ukana le criminali linuna lilawe endongotsi de kaza la roha singari wanaona sistemumbi ngari wanaona ndushambao dictature ikesto sidoka paske karina ujuwari to wazali banu no abonga wazalilo harmo opposition na mkera timdora biyaze kweli baba no abaha sasa ngari mrambu wawoni risari mrambu wawoni bano ya sababisha lelo rakubaliano kanga si opposition isha sababisho kale longa si opposition ndabwe kao mimi tijua tsambanga mkozo vahemro jina hajua hamba mkozo izo deza sababisha shabatsinizo ekaka mjakansi vadzima rambilana se kweli paswe kare na ujua ni opposition kokale longa mwendo mbio ya urenga kiki na mzimba wajawa kama opposition hawandwika wakabala washangiria zitwa za wanadamu zipulwa sanukabonga mramba nrabo onga mfikiru kana wa Komori kairini mlaheni banu hakaya omwenje urengwa mbasharjweri ndumi yao isaide sharjeha ngamona ukanga si gizani sho muhimu derisala na tukanzani behe yaba mfikiru kananga mshukurio wanama watoka ngwadungawe video yinu nano wajohidunga banda banu ili waipartage sale kaundo na ibeha surtu do wandukao waloho dingoni mwe mafujari ya kiki wajilasa geri watulilo tayari abonga fikiria ukana wa Komori ngamjoka kazabanu nimlaheni hatsumu njema nimlaheni haunono mwema nimwambie nukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zijama pia salam garjona na wakati wasatena ikala kalmauti aririza marhaba menji